Saya pi barok. Ha kini ke video ngan ya tho ya pi syapang. Di kes penyap bat di kes suicide. Aswa ke kes jong doktor ha Kolkata. Syua bangin sedang ya kini ke video lo dapat dang bantamai semua bahaban kersan ya kini ke channel dah ke bawah subscribe, like but share ke video. Sa komen ru ki video bagi kuat bangan pedmi. Alingin sedang ya ke video. Ka Archikal Medical College and Hospital ka Badan ha Jilla Kolkata, West Bengal. Kadai ka wai na ki college bala rimtam ha India. Bat ka bapauna ba ha ka kam ai jung subar. Lastangnya kani ka college ha usnam kar khandai spa khandriu. Da u Dr. Radha Govinda kar. Bat ka dan ka history ka bajliu ha ka bapunmi ya ki doktor ki batbit. Bat ha ka ba ai jing syakri ha ka kod ka khia. Kani ka college bat hospital ki ai jing hikai. Bat jing pun kre ya ki samla puli doktor ha ke kerdan undergraduate bat ke kerdan postgraduate bat ki ai jing sumar ya ki pau hajar ngut kinang pang nakaleng ka West Bengal bat ki jela bemarjan Hendrai ke Archikal Medical College kampat lain na ke jing bat jing dia ha ki dik snem balalai no layo sngau ya ki kubor sepang ki kam penyap ki jing yat persya ha ke college bat ki jing kenok persya halor ke jing sniu ha kor kom tre jongka kani kala pendun kod ya ka nam jong ke college ke baju pau ha ke jing hikai kawai ne ke jing dia basniu tam bat ke basnei tam kedai ke jing syak penyap bat syak tambor kawai ke doktor samla ke bangarang sudap keren ha ke video baladab ke bar perkendit egi pajba bat kalawan ra ya ke jing sngau kia ke bajur halor ke jing sngai nyapo ke jing penyaj kani ke jing dia kala pen paru ya ke jing dia jong ki por menchua ki babon na kini imat impat la ban pen kakis baneng kong Akis jong Usomitra Biswas ha usnem arjari bay. Usomitra Biswas usamla pule bedang samla ubadan ha ka fourth year ha ka Archikal Medical College lalap ba ula penyap yalade dak ba pasi ha ka kamra hostel jong ha ka apusan perik mailar arjari bay. Abadang sedang ki pulit kilabo na akum ka societies hadin ke jeng tokit ka batalan. Hendrai ha ka bakut jong urisau arjari bay. Kila pleb yang yakani ke kes hadin baki kemi ki kpa jong Usomitra kila kena badan ke jing lek thong ha kita yau ki pulit kila kem ya ka kantai bakarteng kas oromita das ka badairu ka porlok jong Usomitra menchwa la kemru ya kwai pat ka samla ka bakarteng ka amit bala ha preng kini ki samla pule na ka Archikal Medical College kila kena badan ka kanhon ka bapanya ya ka kamshna video jakla bat ka kam demen kabaki suba bakala banlong kadau jing syak penyap Usomitra daki breu ki bran benta hakini ki kambiain hapo hostel kakum ke jingong ki parlok puli jong Usomitra ule jukran persyak bah halor ki jing dia beman ki bakan tubru ya jing sna video ki bakta mat yong hapo hostel utip bahaya ki Hendrai bon kita ki parlok jong ki shapting banyak ran persyak haba ka samla jong ha ka ke college Tasya le berman ha kani kanhon umla ban susyong klikti bad ha kani ulakan persya yaki bad lakna aru bad kini ke jing sina video ki jukun top ya kinong tray ki bademen bad ha ka por jong ke jing duna la pendan kam da ki mediap ki bah ka ke college ki saki ki ba persya ha kani ka kam ki lami hadin ba kanhon toket jong ka Times News Network kalalap ya ki tripod ki reflector ha ka wei ka kamera ha mit jong ka hostel di samla pule ki lihat ho ba ka tai ka kamera laju pendan kam bah ban sna video Hendrai ki pulit kila pelong kumbakin patlap yano bang toket ya kani tardo kini kisngi ham ngau sang sot pan itiar sna video kidang ne ha ka tai ka jaka hadin balalap ru ya ka mediap jung akan dong ke marjan bala kadau ba ka jing sna video kadang yai peteng nang tapan habadan kisaki ba kadau sya ka jing lek thong amdan setia ke jeng pun ken ya ki opisar ho hostel ni ke jeng pet ya ki nong penjahit ke college lalabru badan ke rumal ke balatap yang sentur jong Usomitra ba pen kendit sibon bat ki saki ki laong ba ke jeng khang jong ke kamera jong uru lapli jubor ki doktor ru ki perkan balai bala ban phasi yalade na jorong ka fan da uptulai balengkot Hendrai ki pulit ki nget ben lengba ke report postmortem ke bala kadau pa amdan ke jing lek thok ai ru em
At ba ya ka report forensic analysis dong ka baskera kadang sa ateng. Haki sngi knyet chua bakan syakem. Ka oromita kalayat ho ba usomitra ula ay jing tip ya ka halor kejing syale tambor nak kibriyo ko college. Kila pendan kam da kidor jong ka haki video baca klia. Adin bakal kantat benar kakta ki film jaklia. Kidan kejing suba ba kejing angno jong sumitra. Wan pun pau ya kini hikam beman. Kalak balong kadau ke balpun kut ya kejing im chung. Ulami na ying habarak pur hakatay kesngi menstep. Bat ulak ular ban wan pai banyak hawai sngi. Andrei jo alat syu ban wan pai. Kakis baar. Kakis jong arid duta haus nem arjar lai. Uway unang tre jong ka hostel uberang samla ubakarteng u arijet duta. Uberang atu saus nem ula pendono ya la kejing im. Da kebawat ya kithit jungu bat jom na ke building jong ka hostel. Kadau berang long ke bampat syai. Am syam lalap ai kum ko suicide note. Ni kano kadak ban pen syai halo kidau bo pen long yu ban le ku ni. U arijit udai buwan na bamlu para Suri aka distrik Birbhum. Parok puli dong kiletho ba udai ubri ubususkap baru bajenjar banyak keren bat kiwai. Kani kejing dia kerajia haka puar bagi samla puli kidang pen kre ya ke puja Saraswati ke berang ban. Uway na kisamla uletho bakilio askau ya kejing tap ke bejur. Kumta kilelek siya katay kajaka. Henry kalapin kendit ya ki iban lap ya kamet jong arijit hangtay. Kilamut ba ulelek pai no syala ka kamera hadin baladak bam. Henry kalajia kumni. Kejing sengau kuslay kalaki hapireng kisamla pulie. Kila syapting banyak keren bat kebalong kumbala buat jeng maham dah kejing jia susait. Haus nem arajar uway. Kabala penmi jeng kulmar. Uway na kisamla pulie ulaong baki lamat sibon kejing kulmar. Hakini kisnem balalait. Kabakadaw ya kejing sengau syapting kebayok lang. At kum kipulen u arijit ula rung chat penom dong kebeling. Bat ula injek yala de daki sedatif. Hadin kata ula pendan kam da kablet ban ot daki kiti kamon jong u. Wat haba ulama Islam udang petang ban ot jeliu syusyu. Da kakan shi hakakti ula ya syalendet bat ula jom no syapo. Inang tre ai jeng sumar kilabu jengmut ban ra yu syah hospital. Henry la pentip bau layap no hadin kata kejanmit. Ya ke postmortem nada blek Henry kejentip tempat dan setia. Ukpa jong arijit ubakarteng usuara duta ulapoi syakasor hadin kani kejeng dia. Umla banget ba ukon jong unla le kumni. Ibor penya kirang tokit halo keni. Bat kilayo ban ya keren bat kisamla puli bat kino hikai. Kila tokit ya ke kamera jong arijit. Henry kim lap ai kebalak ban ai jeng hikai halor kani kejeng dia ambus kosen ai. Kejeng bum tip kadang yai ne. Keba pelong ya ki perlok bat ke ying kasem jung ban yai terang ya ke jubam. Keba kimpat yo hadu mentah la at huis nem. Kakis balai. Kakis jong ungko tempol haus nem arjar kan real. Kamet kebalap ut jong u doktor pesan pusau nem karta ubadairu u profesor na ke Arjical Medical College lalap hak ying sa jong asal dundum na ke jengkang kebarakang na syapo. Kat kum kicintip balai tho kipulen Gautam Paul udai uhet jong ka Arjical Medical College Unit Benrio. Baru la jak rangai naduk sengi palai. Kinong tokit kidalap ya kasnam hamanan. Hapo ka kamera jongu bat kidak mong hakamat jongu. Kajing kang kalakang hapo. Bat kat kum kajing long kamen. Kapan pau boleh yap syuabun sengi. Bat kat kum kipat bak kasnong. Upol oleh simwa ya keni kayeng kabadan armala. Kabadai jong kayeng Sanjay Malik. Asyat bagan dum-dum. Kumbah Hendri benai mensyua. Padha kesngi ublay menstep ipat ba asnong kila pentip ya kipulit hadin ba kejeng semak bajur na kayeng kabala nang pau haduk ka step sengi sajan konhon kipulit na dum-dum police station kila penpat ya kata kejeng kang bat lap ya kamet kabalapud hajeng tia jung atkum kipulit laong ru baki officer kimpat penduk ya keni kejeng tungu suicide ha kejeng syam kebanang kong isuba ba kejeng klad kalak bandai namar ke cardiac arrest ke bajur. Kejing dia kalau perskausi ya kiporlok tarikam jungu. Wen kiporlok jungu. Apurba Mukherjee ubadai medicine head Arjical Medical College ulaong ba ulang breu bo biang ba hakakam jungu. Bat ulang ru ba ya trelang ba ngui uparlok. Ka duty OPD jungu kadai hakasing sajan Henry umban nadu kasngi thoding. Kipat ba snong kilaong ba upol sedang mensna yalah kayeng asupari bagan. Kabajangai tang kandiat na kaba usa.
Yeng kasem jong kadan hasoa bazar. Barkat kum kajing on jong way ukur. Upalu la pet na ka yeng kasem jong bat usyong marway. Kipet ba shnong ru kilaong ba doktor das kau tenat ban ya kendo bat kibay bat usyong na marway. Uji sa marway Henry ulong bre ubopha. Kakis basaw. Kakis ke junior doktor ha usnem arjar arpau. Jing dia ke bas ngolongo kala dia biang ha ka Arjical Medical College and Hospital ha Kolkata. Kawai ke kentai ke bakerteng ke polami saha bedang alpusan skem karta kadang pulih hang ta banlong doktor. Kadai ke junior doktor bat la suwa makala penjap ya ladi. Da ke balai jom na ke building jong ke emergency. Ke polami saha kadai ke postgraduate trainee bat kadan ha ke second year jong ke neonatal care unit. Bat kaladai ban sedang ya ke kam jong ka ha ke fever clinic ha ke tai ke sengi. Isaki kilaong bakal let jom na kamala ke bahan brio ha ke por kum bakat way bejemen stem. Ke por bakajing hap aja kala benmi jeng kulumara. Wala kijing persang kila yo ban penek ya ke mensem joka i doktor ha emergency ward jong ke hospital kila ben bena bakal yapno adin ke diat por. Ikot kubor jipeni ba ke ponami saha kalamat itu sitom ha ke jengmut jeng perkan. Ha kisngi beladap hadu bakajing dia kala dia. Habalele ru ya ke postmortem laong bakal penjap ya dia. Ban amsem nalap setia ya kano ke susai non. Ipulit kila sedang bantokit halo kidau ke badan selendet jong kenik ting dia. Henry kim sem nalap setia. Tolong kejing pangnut ya kejing kesem jong ka. Habale pentip ya kejing klat jong ka. Keni kejing dia ke baskausi jong ke doktor ha ke hospital sorkar. Ke basin syar ya ki kam covid. Talapun klut ya kejing sengau bobit ha ki pait ba. Way na kisaki ulakan mau buat ulaong. Ba ngadang wan pet ya ukur janga ha hospital ke bangayok sengau ya kejeng sawa ke bajor. Anda ada let pet niyo iya kemet ke batia akamadan ke baladap da ke senam. Kene kejeng dia kalau pemi bon kejeng keli. Ka ajeng sengau bitar bat ke persang ban wat ya kidau. Jong kejeng pengkala ya kene karai ke baskau pangnut. Dijubab kidang ya ine ha kejeng bom syai. Ha kebabun kidang wat ya kejing syai banyak sengau tu bah. Kakis kebasan. Kakis susubo raj tidas. Uway u intern ha ka Arjical Medical College. Ulayap ha ke si thoding. Ha ke rukom ke baskau pangnut. Kidau ke badan selendet jong kejing kerat jong u. Kidang kelempat syai. Ipulit sindang ke tahan kila play ya ke kes ke badai kejing kerat ke bamlong ke rukom. Ha ke bala suba ba kejing syak palat. Ha kidawai perkat. Kalong kawai na kidaw bala bandan benta ha kejing kerat jong. Uso waraj tidas berang apply snem kerta. Uladapsen ban pendep ya ke degree MBBS. Buat udang yai peteng ya ke internship jong. Ula lang buat mama jong. Ha ke sengi palai ke yen kasem jong kelap yu. Pom dan jengmut syuk ha ke kamera jong. Dilara no yu ukoloi sya hospital Arjical. Henry wadla la persang ban pendek ya ke mensim jong. Ula yap no ha ke critical care unit. Ha ke step thoding. Amsem nalap kano kesusai ngut bapen pau ya kamon ban penyap ya lade. Bat keyboard pakit ila kentat ya kano ke jing don ke TBI. Henry ke jing keli kedang isa. Balai ba ke jing dia ke basngau sunai. Company kalawan. Dei kini dai barok kikis ke bala dia ke ke college. Bat dia kini kikis haduk benta. Ning patip syai. Ba kikimi kikpa joki. Bat ki bahaying hasam jongki. Kila pediang ni ya kini kikis kum ki susai kis. Kisa satang haki jing kenma. Bat bon hi kibriu. Kila kledru ya ki. Tang kini hi kublai shibon.